na ne titu ye kotokraba edwanimu ne body rua ye na omukyerem sa ho papa ne de ani soso mu aye den mo friend school fees kura ye den wo books kura tonso aye den edwade ye de so kura nkoso ekroma ye hye abena abrafi ageman edi eche Kotokra bedwom ewo mfimfini mantam mu ene Adom Kasee ama ne boni kafu justice etwetwe nkomo a kromu a aye hye anase enye hye ma wonom no wode ye ho nsem eto nanim beda asheda ankoye anya kra ye afi nyama no ba yezino esenesi eba wonto so da about water books yeba marketing koye 1000 o se ne books ne ba yezine papa ye ko bookshop ni jira wa mpa na wechi hu de nzema wa ya so ye pere yembe wunya education ewa. Yes, why? Because Amina Ghana, we know what is going on. And now see, ma oya miyoka kampo ile asenebo de nyamabo wires no ana original dollar no nyi se finance se do ana ba ko imagine say last year ni adi na ye bibi ana dollar ne da e finance ya ye bedi bronye o motete so kakrai na ke fi senka ebe power na ka nyamabo so aba from that's ye di bronye we ya ye bibi ase we akwa akogina